Aisyah tahu dah berapa bulan Aisyah tak ada stock terry shoulder bag. So finally it's back in stock. Tapi tak beli banyak dulu. Sebab right now kita tengah fokus beli MK kan. So dalam next week, today is October 1st waktu US. Dalam next week Aisyah akan start beli Coach balik lah. So yang ni Aisyah tunjukkan terry shoulder bag in black. Untuk terry shoulder bag in black ni, kalau katakan yang solid colour untuk terry shoulder bag, semua dia pakai pebble leather. So you can see yang bulat-bulat tu grain dia. This is the pin mount logo dekat sini. Belah belakang dia, bawah dia ada base. Jadi kalau letak dekat macam bawah kan, letak kat meja, dia terletak elok lah. Lepas tu Aisyah suka gila dekat tepi-tepi semua ada logo Coach tau. Untuk shoulder strap dia selesa, sebab dia macam lebar dekat sini. So bila letak kat shoulder tak sakit tau. And also kalau tangan besar pun okey je. Untuk shoulder strap dia campuran chain and leather. It is detachable. Okay, now Aisyah tunjukkan belah dalam dia. So it does come with a crossbody strap. So belt, tolong letakkan gambar bila pakai sebagai crossbody. Memang nampak chic and stylish lah kalau pakai dengan crossbody dia. Okay, ni belah dalam dia. So here is the story patch. Dekat story patch tu akan ada style number lah. Lepas tu ada multi-function pocket. Yes, of course, boleh masuk long wallet. So contohnya Aisyah masuk long wallet kan, boleh masuk. Lepas tu Aisyah masukkan iPhone Pro Max. Aisyah masukkan a little power bank. And still banyak lagi ruang tau. Macam ni kan, Aisyah masuk power bank kan, and still banyak lagi ruang. So it is a perfect bag untuk pakai daily. Lepas tu nak pakai pergi event ke apa, senang. Sebab I feel like power bank is very important. Dulu kita jarang bawa power bank. Sekarang ni saya dah rajin bawa power bank sebab bateri cepat kong. Okay, untuk harga dia, I know it is a bit expensive. Tapi kan harga Aisyah sebelum voucher tau. Lepas voucher harga dia okey sebenarnya. Untuk harga dia RM1,350 sebelum voucher. Anda jangan risau kalau beli dengan US Love Shop, semuanya 100% original ataupun money back guaranteed. Untuk cara pembelian boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any further question, boleh juga komen down below dan jangan lupa tekan button follow.